Jesu. Amen. 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 Ngingwaka mavimbela sibongo bandla benkosi ekhaya kula eNcandweni inkosi emzayisibusise. Maye bazalwane bengikhona la ngifike ku service yes 2 inkosi emzayisibusise angakhona kuyikhanza yekucala la khona abazalwane sifundzile la ngisisafundza abazalwane ngetilingo letinhlobo inkosi emzayisibusise. Manje kakhulu lokumangalisile lapho ngimangaliswa lokuthi sitawufeyila sifeyiliswe kakhulu tifiso tethu inkosi emzayisibusise. Ngitsinzeke kakhulu lapho ngoba kuba kunengi lokufisa inkosi emzayisibusise. Manje inceke inkosi iye yakhotha la lendzaba yekuthi ihamba nje ukuthi kulokufisa wathi wacela ukufisa bese sekuba kunengi lokulwa inkosi emzayisibusise ngale lamoyeni kana usengakafisi uyakhona nje ukuthi kuhambeke kalula inkosi emzayisibusise. Yakhuluma ke bazalwane ngendzaba yekulingwa yabeka ke lana indzaba yaPaula la khona beke khona akhuluma ukuthi kukamahlandla lamangakhi lamathathu solo ashaywa imivimba lengu-39 inkosi emzayisibusise. Mayele kunakile lapho uthi tela umfana kaNkulunkulu ubuya kancane ngala inkosi emzayisibusise ngoba wendlula mhlambe kulo 40 bese sekuba lihlazo kuwe inkosi emzayisibusise. Manje waba nalokuthi ke siyafeyila inkosi emzayisibusise uma nangabe sine sestibuka nje bazamne ngatibuka ukuthi kukangakhi ke mhlawumbe ngindlula mhlawumbe kuma temptations inkosi emzayisibusise ngabuka ukuthi hayi ngisengakhona ukufika kulo 39 inkosi emzayisibusise lo yedwa nje ke. Manje bazalwane sendlula sabuka ku service yesithathu iservice yesithathu la khona abazalwane bekukhulunywa ngendzaba yekuthi liyini libandla inkosi emzayisibusise. Sathola abazalwane ukuthi libandla sitholile ukuthi liyinsimu yaNkulunkulu inkosi emzayisibusise. Sathola ukuthi lingumtimba inkosi lingumtimba wa Jesu inkosi emzayisibusise. Sathola ukuthi manje ke libandla lenkosi Jesu lingumakoti inkosi emzayisibusise. Sathola nekuthi liyi-Edeni inkosi emzayisibusise yaNkulunkulu. Manje ke bazalwane ngabuka konke lapho kwekuthi mhlambe uma kwenteka mina lo mtimba wami ngingakangcwelisi kahle angeke ngakhona ukuthi uNkulunkulu naye ngimkhadimulise inkosi emzayisibusise. Maye ngabuka ukuthi kuze nami ngibe ngilofitha kahle ebandleni ukuthi umtimba wami nami ube ngilongcwelisiwe ngoba moya waNkulunkulu uhlala la kimi ngingedwa bazalwane ngimelele libandla inkosi emzayisibusise ngoba phela ngila kulo mtimba. Ikhulumile inceke inkosi ngekuthi kwasuswa inkosi emzayisibusise lo mncumo wasekhaya kwangeniswa thine lesibe siganga inkosi emzayisibusise kuze sitawukhona ukuthi sikhone kulungelana naNkulunkulu kodwa ngemusa inkosi emzayisibusise. Maye bazalwane ngisa ekseni kwafundwa bazalwane emthandazweni indzaba yekucinisela inkosi emzayisibusise emthandazweni. Maye bazalwane ngabuka ukuthi kumcoka kangakanani kucinisela. Ngiye ngabona bazalwane ngabuka tintfo letendekako ngimbonile uNkulunkulu ayisita impilo yami emthandazweni kungasiko melula bazalwane inkosi emzayisibusise. Manje ngisabuka kulendzaba yekucinisela isakhuluma incele inkosi ukuthi akusiko melula kungena emthandazweni lenyama bazalwane ayikufuni kuthandaza inkosi emzayisibusise. Ngani kuye kwathindwa nekuthi yona vele iyaphambana namoya inkosi emzayisibusise.
sibusise maye yona ifuna nje ngathi ingakhululeka kodwa bazalwane ngenzaba yekuthi le nyama kufuna siyiganzaye ukuyabita kwekuthi ungene emthandazweni ngisho kulukhuni ucinisele angeke wayikhona impilo yekukholwa ngaphandle kwemthandazo inkosi emsayisibusise ngatibuka nami lapho nje isasho inceku ngathi yathi liqiniso ngaphandle kwemthandazo ngabe mhlambe mine ekhathi bazalwane inkosi emsayisibusise ngabe mhlambe angisakholwa ngabe kade bazalwane ngawa noma ngabe kade ngafa endleleni yenkosi bathi ngemthandazo inkosi emsayisibusise naku ngiyaphila maye bazalwane ngisabuka umthandazo inkosi iyaye ivete inkosi emsayisibusise ngiyakholwa lokuthi bazalwane bayamthandazela ingane inkosi iyaye ivete uma kwenteka ike ivete kimi inkosi emsayisibusise ivete ukuthi awuthanazele naku inkosi emsayisibusise ike ivete ngekuthi akuthanazele bazalwane bemfana bani ike yakuvetela bazalwane inkosi emsayisibusise asikho sidingo sekuthi lo mzalwane ngibe ngimshayela ngimbuta lokwa nalokwa inkosi emsayisibusise maye inkosi seyivetile kufanele ngiyekele kudla inkosi emsayisibusise ngithanazele leso simo inkosi leyizivetile inkosi emsayisibusise ingane iyaveta nangami ivete ngisho nangebantu abami inkosi emsayisibusise ngiyaxolisa abantu benkosi ngikhumbula ukuthi ngale nyanga ngake ngathandaza ngathi inkosi ngichaze indaba emthandazo bazalwane ngathi inkosi ngicela ungihlole inkosi emsayisibusise ngake ngatinika nje baza ngangena 3 days inkosi emsayisibusise ngathi inkosi ngicela ungihlole kuthi nginjani mina inkosi emsayisibusise ngamangala bazalwane uNkulunkulu akehluleki ngamangala naye ngivetela inkosi ingivetela indishi lenhle inkosi emsayisibusise lenhle kabi sekuvetwa ke inyama inkosi emsayisibusise le nyama imise kwenhlitiyo inkosi emsayisibusise mayivela le nyama lemise kwenhlitiyo iyavela yona yinhle mane seyine kumacabhacabhana lengawa understand kahle inkosi emsayisibusise ngikhuleka bazalwane nangisathi ngiyathuka bazalwane ngokuthi awuyini lokho kwathiwa unjalo ke wena enhlitweni yakho inkosi emsayisibusise uyavetela naye bazalwane ukumcela ukuthi ngicela ungihlole inkosi impela uyakuvetela uNkulunkulu ungacabanga nawe ukuthi letinye izinto ihamba kahle inkosi emsayisibusise bathi uNkulunkulu lokho laphakathi ekujuleni kwenhlitiyo uyabuvetela ukuthi kunemali machashatana inkosi emsayisibusise maye ngambona uNkulunkulu ngaya uNkulunkulu ankosi ngilungisise ngiphelela nje ukuthi inkosi ngilungisise inkosi emsayisibusise Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sanibona ngibazalwane egameni lika Jesu Kristu. Ngiyayibonga inkosi nami lengigcinile ngumntwana kaNkulunkulu bazalwane. Ngiyakholwa inkosi Jesu aze abuye yena. Amen bazalwane. Inkosi ngisithile ke bazalwane ngikholile ukuthola isayivisi yekuqala wakhulunywa ngaNikodemu ukuthi kumele ukuthi umuntu atalwe kabusha ukuze ayokhona ukubona ukungena embusweni wezulu. Nikuthi nje sibazalwane inkosi ngicela isiside sitalwe kabusha imihla ngemihla emalanga nemalanga isende sibe ngilabetelwe kabusha singabuyeli mase singabuyele etonweni inkosi mase isitale kabusha siqhubeke siyikhonde siyiphile yona amen bazalwane saphinde wafundisa umnayethu la wathi makasafikile moya lo ingcwele nitawuhamba ndoba bafakazi bami niqale eJerusalem nina seSamaria naseJudea amen bazalwane bekuthi nje Nkosi nami sengikholiwe nguwe umoya wakho masafikile kimi ngende Nkosi ngikhone ukufakazela ngingathuli Nkosi ngicela ukufakazela enzaweni bathi ukuthi ngempela ngiyakholwa amen bazalwane emsebenzini la khona ngingathuli ngoba moya waNkulunkulu ukimi bazalwane amen bazalwane safunza nangetilingo bazalwane ukuthi itilingo ivivinya ukukholwa kwethu amen bazalwane kuze sikhone ukuthi kusibe ngabancobile athi umhlabeni obunga imachawe aphiwe nemichele kumele ukuthi sinqobe so letilingo tivivinya lokukholwa kwethu amen bazalwane saphenze wafundisa bhuti isikhumbuzo wathi Enoki ngekukholwa amen bazalwane ukholwa Enoki wathathwa wangede wakubona kufa lisi Enoki wathathwa wangede wakubona kufa
So bazalwane Enoch wamjabulisa uNkulunkulu asengathathwa. Amen bazalwane. Muloko nje bazalwane lokuhleli kakhulu emphefumulweni wami ukuthi Enoch asengathathwa wamjabulisa uNkulunkulu. Sinje Nkosi ngisekhona nami kulomhlaba. Nkosi usengibusisile ngekuphila. Nkosi manje ungende ngikujabulise, ngende Nkosi ngikukhonde emihleni yekuphila kwami manje ngikujabulise kuze kuthi mangendlula kulomhlaba ngindlule bazalwane ngimjabulisile uNkulunkulu ngandlula uNkulunkulu atisola kepha uNkulunkulu mangindlule atfokode ngempilo yami. Amen bazalwane. Saphinda safunda bazalwane safundiswa ngelibandla. Ngiyabonga bazalwane nami ukuthi ngikholwe ebandleni leNkosi Jesu. Sivile kuthi libandla sive saNkulunkulu. Amen bazalwane. Asasho babedlamini athi labanye bayatiwa emasontweni bayabhalwa emasontweni kepha khande ukuthi ezulwini abatiwa lizulu kalibati. Amen bazalwane. Nothi nje Nkosi ngicela ungiside ngisaphila la emhlabeni ngisatiwa la emhlabeni manje nasezulwini ngatiwe ligama lami libe khona ezulwini ngidlule kulomhlaba ngatiwa ezulwini. Amen bazalwane. Angakho ke bazalwane athenda inkonzo yasekuseni. Inkosi ngisayisibusisa. Angibingelele bazalwane egameni lika Jesu. Ngiyambonga uNkulunkulu nalamhla ekseni ngingibake edlamini ulakhele bathi ithi incadu yami kuyafa konke lokwakalikhele ngingibake edlamini ngakhona la kubutha inkosi ngibusise. Ngiyamthanda Jesu kakhulu lo wakhulula yami impilo. Ngimbonile ahamba nami indlela tonke akaze angishiya ngisethite yena uyinkosi nemsindiso wempilo yami. Amen. Ngifundzile umuntu bekabohla abhekale kodwa nje bengikuxosha lokunye ngeva makukhulunywa ngeli Edeni kwathiwa asicapheleni usese kulensini ucaphele ukuthi ungaphumi kulensini futhi kufuna sitifuna ukuthi ingabe angaphumi yini mina enyalo kulensini. Inkosi nibusise. Lokunye lengikukhanzile ekseni bazalwane sebakushito lokunye angeke ngibuyele kuko. Lokunye laba lakushito babeshabe ekseni ugcine ngekuthi umuntu kubalekile ukuthi aqhubeke emthandazweni angemi ngoma umthandazo ungemandla. Umthandazo uyimpendulo yako konke umuntu lakudzingako asathi ungumfana waNkulunkulu. Inkosi nibusise. Amen. Ufundzile lapha kuGenesis 25 afunza ngaIsaka naRebeka la sive khona ukuthi Rebeka bekangabatholi bantwana kodwa umyeni wakhe Isaka wamthandazela kusimakadze ukuthi amanamuphe bantwana. Asakwentile lokho Isaka uNkulunkulu wamphendula. Inkosi nibusise. Lithi lelivi asekhulelwe Rebeka kwase kuba nempi emkhathisini webantwana bakhe basasesiswini. Lempi yadlanga kwakhanziseka ukuthi vele batophuma babedivele tehlukene. Inkosi nibusise. Kunaloko ukuthi nje ngomveni yambazalwane sisela sithi siyakholwa uNkulunkulu kunetimbi kusho ukuthi kunetive letehlukene nalakithi emkhathisini wethu. Kunesive lesikahle kunesive lesingasikahle. Siyabanga kuko konke kukhulunyiwe ngaSathane ekuthenini Sathane ufike one lenvo leyinhle yaNkulunkulu lokusho ukuthi emakholwa lathi akholwa inkosi Jesu anembi emkhathisini wawo nguSathane. Lo ngalelinye ilanga Sathane bamxosha nasensimini ezulwini bamxosha nasensimini yase-Edeni. Kungako emakholwa anembi lengapheli ngekholwa kwawo. Inkosi nibusise. Kunaloko ukuthi nje sisebazalwane siphila simkhonda uNkulunkulu. Uma ngabe lomunye umzalwane kubonakala lokho ukuthi hayi lo mzalwane ngathi usempini kuyasibita nathi sibantwana baNkulunkulu ekuthenini simthandazele lo mzalwane ngoma usuke
angasakhona ukuyibamba yedwa asayifuna isupport yalabanye bazalwane. Lesifundvo nje salo mzalwane sa Isaac sa Isaya sila kuthenini uma sithandzana sibazalwane siyanakelelana, siyakwenta konke ngekukholwa, sikwente konke sikanye kanye. Inkosi inibusise bazalwane. Wamhawukela umfati wakho amvela buhlungu angabatholi banifana. Nathi kufuneka sihawukelane ekuthenini yini lo mzalwane ngathi letinyawo takhe sethamba ngathi aticonzi noma akasakhona ukuthi imela, bese ke sibazalwane siyamsupporta. Inkosi inibusise. Lengentelo enkulunkulu bazalwane kukhulu. Kunalo munye umzalwane la besuke South Africa last Saturday batofika ekhaya kaDlamini balethe nje umnikelo welivi laNkulunkulu. Niyamati ke make Dlamini, niyamati make Dlamini. Inkosi inibusise. Amen. Kunaloko ukuthi nje uNkulunkulu amdzala wetinsuku akagcine kubuka umuntu la. Kodwa uyaqhubeka uNkulunkulu abuke khashane ngempilo yemuntu, abese yena uyabasusa bakhe bamnake bamkhuthade. Inkosi inibusise. Lelivi lafika lifunza babesimelana waseDondoni anabo make simelane. Ngalibonga kakhulu bazalwane. Inkosi inibusise. Lokuthi nje balifunze phakathi kwemndeni wakaDlamini basishiye nalo. Inkosi inibusise. Kwaba isaye yalenkulu kimi lokho. Inkosi inibusise. Ngisahamba endleleni ngithi Nkosi ngiphe emandla. Ngoma ngingedvana ngeke ngize ngiqhubeke la ndleleni. Inkosi inibusise. Imele bathande baye egameni likaJesu. Bazalwane, igama lami ngimthando ngakamalaza. Bazalwane ngisikhulu yatikhethela yona ayipfuqwanga umuntu noma kwaba khona lekhethisa ngenkhani. Bayawathi lamanye amagama mvuselelo umnakethi lapha sisesandleni isikhonda atosho feedback wathi sakhetha uNkulunkulu kukhona konke lokuhle emhlabeni. Sithi sizozakhetha uNkulunkulu ngoba sathi ukuthi emhlabeni angeke sibe lutho ngaphandle kwakhe. Manje ke bazalwane siphiwe amaminithi lamathathu. Angimathi ngiyabuka isikhathi sesihambe kakhulu bazalwane. Ngidacela nje kusebenzisa nje lamancane kakhulu kulokulami lenkufunzile ukuyisela enkonzweni. Bathande kwale nkufunzile mina kuningi kakhulu. Kodwa lokufika kwafika kakhulu kwathinta mina kakhulu. Ushiwo evangelist Dlamini V uthe libandla liyimfihlakalo bazalwane. Lokusho ukuthi ngibonile mina alikafihlakali ngaphandle kuphela kodwa lifihlakala nangaphakathi endlini yaNkulunkulu. Lokusho ukuthi bazalwane bayakhonda kodwa abafiki lesigaba sokuthi babe libandla laNkulunkulu. Indlela yokukhonda ngayo uNkulunkulu akusiyo lendlela kufanele abamkhonda ngayo. Waze wakhuluma namagama wathi uNkulunkulu akancengi ukukhondwa ngithi. Akancengi ngedunyiswa ngithi bazalwane. Ngoba ithi nedala takhe letimkhonda imihla nemalanga athi phumulo. Atithathe 2 hours when he says ikhonda kusukela ekuseni